Inilah SD 62 Banda Aceh, kedatangan tamu. Nah, inilah kedatangan tamu. Oke, inilah. Dari mana? Dari Australia. Oh, dari Australia. Ya, silakan kenal. Ya, inilah SD 62 Banda Aceh, kedatangan tamu dari Australia. Ini sekarang melihat-lihat bagaimana keadaan SD 62 Banda Aceh. Ini semua anak-anak akan melihat kedatangan tamu dari Australia. Mengunjungi SD 62 Banda Aceh. Sedang salam-salaman dengan warga guru SD 62 Banda Aceh. Azra, nice to meet you. How old are you? Nine years old? Wow. Sini terhenti. Ambil kursi dia satu. Kok mau bisa enggak? Ini semua belajar bahasa Inggris kalau sudah ada. Welcome to SDN 62 Banda Aceh. Thank you so much. Thank you for having us. So my name's Adnan and I'm from Melbourne, Australia. My name's Ida. I'm from Sydney, Australia. By the way, what text is wrong? Sorry? What text is wrong? Wrong. Bingung. Banda Aceh. She is master. She is man Mitawati. Kenalin satu-satu. Ismail. And you? Lilisuni. And you? Ihsan. Ihsan. And you? Surya. Surya. And you, master? You master? Mr. Muhammad. He introduced himself. Mr. Muhammad. Mr. Muhammad. Hilal. 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 Iman. Iman. Yes. Iman. Yes. Imam. Kalau kita di sini Iman Yeah. Cowok kami di sini cowok. Class for B. He is going to speak English. You're going to fall. Hopefully we'll see you. Okay, introduce yourself. Gak ada yang botolnya. Aku betul nggak ada? I am 9 years old. Nice. What is your hobby, Azza? My hobby is playing bicycle. Bicycles? Wow. I learned how to ride a bicycle. You're good. You're good. You're very good. Kamu baik ya? Senang udah banyak pokok SDN 62 Banda Aceh has program Sedati Sehari Berbudaya Aceh. One day we ask to culture Aceh. Okay. Is that today or Thursday? Today? No, Thursday? Thursday? Thursday. Thursday. No, Tuesday. Thursday. Kalau Tuesday. So we have to wear cultural uniforms. But we don't have. Dia tidak punya katanya. Nggak apa-apa, pakai baju aja. Kalau bisa warna hitam. Bajunya hitam. Kan? Untuk minum. On Tuesday, we dress black, color black, what? Black. Jilbab boleh juga, baju hijau ini boleh juga. Baju hijau. Nah, kita buat meja nanti buat. Nanti kan penasaran apa mau apa. Inilah pertemuan dengan mahasiswa Australia di ruang kantor kepala sekolah.
untuk menerjemahkan dengan bahasa Inggris. Semua guru dan dalam kantor guru ini semua mengerti dan memahami apa-apa yang akan disampaikan untuk perkenalan dengan Dewan Guru di SD 62 Banda Aceh. Inilah mahasiswa dari Australia. Ini rencananya ingin memasuki kelas untuk memperkenalkan diri di dalam ruangan kelas dengan kelas 6 dan kelas 4. And I'm from Sydney, Australia. Nah, juga sama, Inilah dari Australia. Ada yang mau ngomong, you want to say something? Ada yang ngomong sama guru? This is a new teacher in this class from Australia, and this is volunteer English teacher. Okay, volunteer English teacher. No, volunteer English program, teaching program. Okay, good. How are you today? Good. I am fine, good, spectacular, or bisa jawab banyak gitu ya. Kita tes sekali lagi. How are you today? Good. Ulang sekali lagi. Ask again. How are you today? Good. Okay. Yeah, yes, testing, ABC, number, number. Inilah guru kelas 2 sedang memperkenalkan kelasnya dengan tamu dari Australia. Thank you, Miss. Okay, bye. Bye. Goodbye. Thank you, Miss. Ya, semua anak-anak sedang melihat-lihat kedatangan tamu yang datang dari Australia, mahasiswa. Nah, udah memasuki ruang kelas 6. My name is Iman and I come from Melbourne, Australia. And my name is Miss Hilan. I'm from Sydney, Australia. Do you understand? How are you guys? Yeah, good. Good. What day? Tuesday. Tuesday. Are you happy? Happy. Are you ready? Ready. Thank you. You are welcome. Australia. Do you guys know Australia? Yeah? What do you know about Australia? Animal? Apa yang kalian tahu tentang Australia? Which animal do you know? Hewan yang tidak selalu Do you guys know any other? Bukan Pak Guru ya, bukan Pak Guru ya. There's one more. hewan lainnya? Hewan lain apa yang ada di Australia? Kia. Nice to meet you. Sekarang Kia. Oke. Panggilannya What's Kia. your name? What do people call you? Gina. Gina. Oh ini. Cepat aja. Zahra. Zahra. Oke, next. Next name is Zahra. Nice to meet you. Adul. Adul. Agung. Adul. Adul. Yeah? Right. Nice to meet you. Agung. It's very, very different to speak English with animals.
terus berdaki. Okay? Okay, good. So it's the same, but this one's the English version. Okay? Tapi bahasa Inggris ya. Kepala, shoulder. Shoulders, knees, and toes. Okay, so we'll do that one a little bit faster. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Okay, so has everyone got the first bit? Good? Yeah, so head, shoulders, knees, toes. Okay, and then after that we have eyes, ears. So eyes, ears, mouth, and nose. So now we're going to put the first bit and the second bit together, okay? So head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Start from Australia. Kita mulai dari Australia. Yeah. I'll try to draw Australia. Yeah. Miss-nya mau gambar Australia. Or Nah, itu tuh Australia. Sabar, I am from Sydney. Sydney. And Indonesia is around here. This is Banda Aceh. Over here. Banda Aceh up to here. Sydney here. Banda Aceh di ujung, sini Up here, Banda Aceh. And from Sydney to Aceh, it took 7 hours. Why? 7 jam. Ya, terbang dari Sydney ke Banda Aceh selama berapa jam? Apple. Okay? And then we have B. So can everyone say B? B. So A, B. And then we have D. So say D. So instead of saying G, D. So D, not G, okay? So A, B, C, D, okay? Suasana di kelas 4 kunjungan mahasiswa dari Australia sedang mengajarkan di kelas 4. Yes? So we have A, we have B, C is not in it. Russia, Ya, suasana they're all here. proses belajar mengajar dari mahasiswa Australia Here, this is mengajar di SD 62 Banda Aceh. Africa. There is one more. Europe. Yeah, Africa. Yes, Euro. this is Europe. This is Europe. They're close. Anak-anak There is one more. sangat senang dan tenang Yes, this is Australia. dalam menerjemahkan pembelajaran dari One here. mahasiswa Australia. Africa. Guru kelas 4 dapat mengartikan apa yang sedang diberikan oleh mahasiswa Australia. Ini Ibu Nurul, guru kelas 4, bisa memahami dan mengartikan kepada anak didiknya dengan bahasa Indonesia.
guru kelas 4 sedang berkomunikasi dengan mahasiswa Australia dan dapat mengartikan oleh guru kelas 4 Ibu Nurul. Island. And it is it a continent? Yes. It's a continent. It's a continent. One of them. B. You sure five? Inilah suasana proses belajar mengajar dengan mahasiswa Australia di kelas 4 SD Negeri 62 Banda Aceh. One person. Yes, see? Ini anak-anak sedang menampilkan di hadapan mahasiswa Australia, suruh maju ke depan untuk belajar huruf abjad bahasa Inggris. B is not in here, no. Suasana SD 62 Banda Aceh di halamannya yang sangat indah. Red. Three. Black. Pink. Nice. A. You said orange. You said orange. White. Nice. Lime. Cream. 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 Or he say beige. 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 Any more? Say it again. Yellow, pink, white, green, brown, gray, cream, or beige. Gold, silver, one more. Four minutes break. 5 minutes break. Okay, break. We finish. Yes. Yay, thank you. High five. Inilah suasana Thank you very much. So we're doing dalam pembelajaran dengan bahasa Inggris yang diberikan oleh mahasiswa dari Australia. cat. Cat. Say it again. Caterpillar. Awan.
yes. Yes, now. Yes. Inilah foto bersama karena pembelajaran sudah selesai. Foto bersama dengan kelas 4. Nah, sudah setelah pembelajarannya sudah ditutup. Nah, akhir pembelajaran, akhirnya foto bersama dengan tamu dari Australia, dari mahasiswa Australia. Nah, setelah memberikan pembelajaran, foto bersama dengan guru kelas 4 dan muridnya di ruang kelas 4. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat untuk menyukseskan kualitas pendidikan di Aceh. Semua anak-anak sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dari Australia. Inilah suasana tentang proses belajar mengajar di ruang kelas 4B, 4A. Mahasiswa Australia sedang mengajarkan anak-anak kelas 4 SD 62 Banda Aceh. Anak-anak sangat senang dan nyaman belajar bahasa Inggris. Ini di papan tulis sudah ada tentang dengan bahasa Inggris. Suasana SD 62 Banda Aceh pada hari ini suasana cuaca yang mendung. Nah, ini ada kedatangan tamu dari Australia, mahasiswa Australia ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan selamat. Dan terima kasih, mungkin ada kesalahan dan kesilapan pada saat ini. SD 62 Banda Aceh tetap semangat dan tetap in the best. Wassalam.